Ka mošupologo Nemiroud o ile a ikema ka la gore ga molato o re mokgatlo wa gabe o epeela kgole le go senywa le go hulwa ga mabenkele. Ge le monyakiši wa molato Phakamile Kumete o hlole a boditše kgorotsheko gore maphodisa a šomile le lekala la bohlodi go lota mohlala wa Nemiroud. O boletše ge molatofatšwa a ile a dumela gore e be le lentšu la gagwe kgatišong yeo e fela Nemiroud yena o ile a ganetšana le seo. Dihlatse tše pedi di boditše kgorotsheko gore a se lentšu la Nemiroud. Ge botšhotšhisi bo ganetšana ka peile bo ile ba nganga ka la gore go lokollwa ga gagwe go ya go bofedišwa badudi le go nyatšwa ga tšhireletšo ya setšhaba. Magistrata Anel Africa o ile a fana ka kahlolo ya gagwe. The applicant, by adducing acceptable evidence, has cast doubt on the strength of the state's case. And is this court satisfied that the applicant has discharged the onus in proving on a balance of probabilities that the interest of justice permits his release from detention? Obviously, the judgment has no bearing on the merits of the state case. The state will still get its opportunity to state its case during the trial, and much of the information will be revealed at that stage. Go le bjalo maloko a Patriotic Alliance a be a dirile moraladi wa go laetša hlompho go Nemiroud nakong ya ge a etšwa kgorotsheko. Efela a se mafelelo a ntwa ya semolao ka ge molato wo o šutišeditše go ya go la 3 kgweding ya Agostose. Nemiroud o sa tšwetše pele ka ntle ga kgorotsheko gore ga ana molato. What has been done to me and against me has been a total act of injustice from the word go. Up until today, I have declared my innocence. However, this has been a political orchestrated move to apprehend me, to detain me, to arrest me. Ge le banyakiši ba molato ba ya go tšea dikgatišo tša mantšu go tšwa go molatofatšwa go di bapetša le tša kgatišo ya peleng.